Iyi ni Das Connect TV, njye amazina yanjye ni Rex Uzike. Nkuko bisanzwe ndizera ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe rero mbazaniye update, ariko mbere yuko mbaha izo update reka mbasuhuze, nizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose, haba ari muri Amerika, abo mu Burayi se hano duherereye, abo muri Afrika, Asia, Oceania, ndetse no muri Amerika n'ahandi hose ntaburondoye. Ndizera ko mukomeje kugubwa neza. Reka rero tubanze tubifurize iminsi mikuru myiza, ndetse uyu munsi ni tariki ya 27 z'ukwezi kwa 12. Murumva yuko umwaka tugereje, harabura iminsi 3 cyangwa se 4 kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2024. Das Connect TV rero ikomeje kubifuriza umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024. Nkuko rero nabibasezeranyije, tuzanye update. Igihe cyose tuzajya tubazanira update mu gihe haba hari amakuru avugwa hirya no hino, ariko cyane cyane twibanda mu karere k'ibiyaga bigari nkuko intego yacu ibivuga, ndetse tukaba dushaka kujya dusangiza abadukurikira ibibera hirya no hino ku isi, ariko twibanda cyane hariya iwacu mu karere. Update rero mbazaniye, reka duhere ku matora. Amatora yo muri Kongo, nkuko tumaze iminsi tubivuga rero, muri Kongo hari hamaze iminsi hari amatora, ariko nkuko musanzwe mubikurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hatandukanye, murabizi yuko ari amatora ataragenze neza. Abantu ntago bagiye bishimira uko yagenze, ndetse benshi ntago batinya kuvuga yuko ari amatora agize agahigo ku isi yose, ko ari amatora abaye mu buryo budasanzwe, aho bavuga ko Kongo yashirwa ku rutonde rw'ibihugu byagize amatora mabi mu bihugu byo muri Afrika yose. Murumva rero ni record itari nziza, aho buri wese wishoboye cyangwa se wari wifite agafaranga yabashaga kwigurira imashini y'itora, nawe akajyana iwe agashaka abatora. Murumva rero ko ari ibintu bidasanzwe, akaba ari byo biri kuza mu duhigo tw'amatora yabereye muri Kongo. Tukiri kuri ayo matora rero, Seni ikomeje gutangaza uko amatora ari kugenda, ariko amajwi y'agateganyo akaba azashyirwa ahagaragara kuri tariki 31 z'uku kwezi turi gusoza kwa 12. Ariko mu bigaragara nuko wari usanzwe ayoboye igihugu cya Kongo cyangwa se DRC, ariwe Felix Antoine Tshisekedi, niwe uri imbere y'abandi bakandida bose, akaba ari uri imbere mu majwi, akakurikirwa na Moise Katumbi. Moise Katumbi akaba ari we benshi bahaga amahirwe yuko ari we ushobora kwegukana aya matora, ariko mu by'ukuri nkuko bigaragara ku mbuga nkoranyambaga, ndetse ni ibintu bitari kwakirwa n'abantu uko bari kubona uko amajwi ari kugenda, ndetse bikagaragaza yuko Felix Tshisekedi ari we uri imbere mu matora. Bikaba rero bitari kwishimirwa n'abantu benshi, dore yuko ndetse n'imyigaragambyo iri gutegurwa, bashaka ko batangaza amatora, ariko bakumva ko ari Moise Katumbi waba ari we watangazwa nk'uwatsinze amatora, dore ko benshi bashinja leta ya Kongo cyangwa se Seni, komisiyo y'amatora yo muri Kongo, kwibira Tshisekedi amajwi bitewe n'uburiganya bwagiye buba mu matora, ndetse indorerezi nyinshi zikaba zaragiye zikuramwa akabo karenge, zikanga gukurikirana amatora bitewe n'uko bagiye babona harimo ibintu bidashimishije, bigayitse, ndetse n'amanyanga menshi. Ubwo n'uwagiraga ngo aravuze bakamwirukana. Murabizi ko
hariho ndetse na benshi bagiye babigwamo, ndetse n'indorerezi nyinshi zagiye zicwa bitewe n'amajwi cyangwa se n'ibarura ry'amajwi uko ryari riri kugenda, ariko abayobozi ba Kongo bakanga yuko bakurikira uko amatora ari kugenda. Iyo rero yari update ijyanye n'iby'amatora. Reka tuze ku bijyanye n'intambara iri kubera muri Kongo. Ubwo ndavuga muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, ariko cyane cyane muri Nord Kivu. Nyuma y'agahenge kari kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babanje gusaba ko iminsi 3 kugira ngo ingabo z'umuryango wa East African Community zibanze zive muri Kongo, zitari mu ntambara, zitari kuraswa. Ubwo muri iyo minsi 3 baragiye, ariko nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba akandi gahenge k'ibyumweru 2 ko kubanza kugira ngo abaturage batore mu mutekano. Ariko nyuma y'iminsi mike haje kwaduka indi mirwano, no kuvuga mu minsi 2 ishize. Ubwo umunsi w'ejo bundi n'uwejo biriwe barwana, bitewe nuko hari murabizi muri Kongo iyo intambara itari kuba cyangwa se nta mirwano, bari muri cessez-le-feu, murabizi abo bita abazalendo, abo bita cyangwa se mu iramitwe yitwaje intwaro nyine ifatanya na Leta ya Kongo cyangwa se FRDC, ntago ibona icyo kurya. Murabyumva rero, iyo itabone icyo kurya ishoza imirwano kugira ngo muri ya mirwano nyine iyo harimo akavuyo babona uburyo basahura, ubwo bakanyaga inka z'abandi kugira ngo babone icyo kurya. Ubwo rero ni muri ubwo buryo bashoje intambara, iyo cessez-le-feu itarangiye, ubwo bayishoza ku mutwe wa M23. Ariko igitangaje nuko igihe cyose bashoze intambara, nubwo babazi yuko batarayitsinda kuko babishakira indamo cyangwa se kugira ngo baramuke, ubwo byabagendekeye nabi, aho babasubiranye inyuma, ndetse bakaba M23 ikabasha gufata utundi duce twinshi dutandukanye. Muri ibi bihe rero cyangwa se kuri iyi saa tubagezaho aya makuru, bikaba bivugwa ko M23 yamaze kugota umujyi wa Sake ndetse n'umujyi wa Rubaya. Murabizi ko Rubaya ariho haba ibirombe byinshi bikurwamo amabuye y'agaciro zahabu. Murumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Iyo mijyi yombi yamaze kugotwa. Sake rero iri kugotwa, no kuvuga ngo M23 iri mu birometero 5 gusa cyangwa se hagati ya 3 na 5 kugira ngo igere mu mujyi wa Sake. Akaba ariho bafungiye muri iki gitondo, hakaba haramutse agahenge, ntago bari kurwana, ariko M23 ikaba iri hagati y'ibirometero 3 na 5 kugira ngo igere mu mujyi wa Sake. Murumva kandi Sake iri mu birometero byibuze 25 kugira ngo ugere mu mujyi wa Goma. Murumva rero ni ibintu bikomeye, ndetse isaha n'isaha mwajya kumva mukumva Sake irafashwe, M23 yayigezemo, kandi mu gihe yaramuka iyigezemo ni ukuvuga ngo nta yindi nzira ibisigaye kugira ngo abasirikare ba FRDC cyangwa se n'abayobozi ba Leta ya Kongo bari muri Goma babone uko bahunga, dore ko inzira ya Sake ariyo kenshi banyuramo kugira ngo babe bahunga. Niyo nzira isigaye, babe bahunga ibanyuza muri Sake. Indi nzira rero yabisigaye ni iriya izamuka kuri Petite Barriere, ubwo bakinjira mu Rwanda nyine binjire ku mupaka wa hariya Gisenyi, Petite Barriere cyangwa se Grande Barriere, ndetse ahandi akaba ari amazi, ubwo ni mu Kivu, ubwo no gufata amato. Ubwo ndavuga ni mu gihe umujyi wa Sake waba ufashwe, dore ko nta yindi nzira isigaye, ndetse inzira ya Kibumba ijya za Rucuro ndetse za Bunagana winjira za Uganda, izo zose M23 ikaba izi kontrola. Nta yindi nzira rero baba basigaranye. Niyo mpamvu ubu nabo M23 bayafungiyeho kugira ngo
ibe yatanga n'agahenge ndetse n'abahunga babone ukuntu bahunga, dore ko leta ya Kongo yakoze uko ishoboye kose kugira ngo isubize inyuma M23, ariko bikaba byarayinaniye. Leta ya Kongo rero yaje kwitabaza n'ingabo z'abarundi, aho yagiranye amasezerano na perezida w'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye bakunda kwita Neva, akamuha ingabo ku masezerano bari basinyanye, ariko benshi bavuga yuko ari amasezerano afitwemo inyungu na perezida Ndayishimiye, dore ko yahawe akayabo akohereza abasirikare mu gihugu cya Kongo mu gihe abaturage b'u Burundi cyangwa se n'inteko ishinga amategeko batari babizi. Ubwo bose bakaba babyita ko ari akagambane, ari kugambanira abana babo, dore ko bagera muri Kongo, bagera muri M23, batangira kurwana M23, reka mbyite kubarimagura. Ubwo ikabarimagura bagakwira imishwaro, dore ko hariho benshi bakwiye imishwaro bakiri mu mashyamba, babuze uko bavayo ndetse batazi n'inzira bavuyemo cyangwa se banyuramo kugira ngo bagere mu gihugu cyabo. Benshi rero bakaba bakomeje gutakamba ndetse basaba na M23 ko yajya ibacira inkoni zamba, ko mu gihe M23 yabona birutse batajya babakurikiza amasasu, kuko iyo M23 bacanyeho umuriro ingabo za Kongo ziriruka, ubwo ingabo z'u Burundi akaba arizo zisigara ku rugamba zonyine. Ibyo rero nabyo ingabo z'u Burundi zikaba zitabyishimira. Ni muri urwo rwego rero usanga ingabo z'u Burundi nazo zahashiriye, nubwo leta y'u Burundi na nubu itaremeza yuko ifite ingabo mu gihugu cya Kongo ziri kurwanya M23. Ariko urugero cyangwa se M23 ikaba yerekana ingero nyinshi yemeza ko ingabo z'u Burundi ziri kubarwanya, ndetse ikajya ishiraho abasirikare benshi ndetse n'amakarita yabo baba bafatiye ku rugamba, n'imirambo babice ku rugamba, ugasanga ariko leta y'u Burundi ikavuga yuko ari ibinyoma. Gusa abarundi nibo babimenya neza, kuko nibo igihe cyose baba bari mu marira mu gihe baba babuze abana babo, ariko leta ikabwira abarundi bari kubura abana babo, ibabwira ko ababuze bose bari kujya kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro irwanya u Burundi, akaba ariyo mpamvu baba babuze, kandi nyamara baba baguye mu rugamba rubahanganishije na M23. Ni muri ubwo buryo rero usanga n'imitwe yitwaje intwaro irwanya u Burundi ica u Burundi muri humye, nayo ikajya kubatera bitewe nuko baba bahugiye no mu ntambara yo kurwanya M23. Mu gihe gishize rero akaba ari umutwe wa Red Tabara uherutse gutera mu Burundi, nkuko bivugwa hakaba haraguyemo abantu 20 barimo abasirikare 9 ba leta y'u Burundi. Ejo rero ku munsi w'ejo akaba aribwo biriwe bashyingura abo bantu bishwe na Red Tabara, ndetse ikaba yarigambye icyo gitero. Mu by'ukuri biranugwanugwa yuko leta y'u Burundi ivuga yuko uwo mutwe wabifashijwemo na leta y'u Rwanda, ariko nyamara ni ibintu by'ibinyoma, kuko ni ibitangazamakuru bishingiye cyangwa se byegamiye kuri leta y'u Burundi biri gutangaza izi nkuru. Ubwo rero reka tubyitege, twizere yuko umubano w'u Burundi n'u Rwanda uzakomeza kuba mwiza, nubwo rimwe na rimwe hari abantu baba bashaka kugira ngo ube mubi, sinzi wenda inyungu ni baba bifitemo, ariko turizera yuko atari ko bizagenda, kuko umubano wari umaze kugaruka neza,
dore ko hajemo conflit yuko umutwe wa M23 ushinjwa na Kongo gufashwa na leta y'u Rwanda, u Burundi nabwo rero bujya kubyivangamo, bujya kurwana na M23 buzi yuko ngo bugiye kurwana n'abanyarwanda muri Kongo, nubwo rimwe na rimwe cyangwa se nubwo byabananiye ndetse bakaba bari gushirirayo nkuko namaze kubibabwira. Nyuma rero yuko leta ya Kongo ikomeje gutangaza ko igiye kuzagaba ibitero ku Rwanda, u Rwanda rugaceceka, ndetse leta ya Kongo yabivuze inshuro nyinshi, twarabibabwiye ndetse murabikurikirana hirya no hino ko ubu ngubu bagiye kuzashinga intwaro muri Goma cyangwa se zamaze no kugerayo kugira ngo batere ibisasu i Kigali. Ubwo leta y'u Rwanda nayo abaturage bakomeje kuyotsa igitutu, ubwo ndavuga abanyarwanda, bababaza impamvu batari gusubiza Kongo cyangwa se nta kintu bari kubivugaho ku byo Kongo iri gutangaza. Ubwo rero leta nayo yamaze gutangaza ibintu. Umuvugizi wungirije Alemuku wa leta y'u Rwanda yatangaje ko batagira drone zijyana amaraso hirya no hino, batagira ibyo byinshi iterambere u Rwanda rugezweho ngo babure ibihanura ibyo bisasu byaba bivuye muri Kongo cyangwa se byaba biterewe i Goma ngo bije i Kigali. Batangaza yuko biteguye, ariko nanone ubusesenguzi bukagaragaza ko ari amagambo gusa, kuko Kongo ndetse abayobozi ba Kongo bazi ko igihe baramuka bashotoye u Rwanda cyangwa se bateye ibisasu mu Rwanda, ko ibyababaho bazabyibuka mu mateka kugeza isi irangiye. Barabazi, bazi ubuhangange bw'igihugu cy'u Rwanda. Benshi rero bakaba bavuga yuko leta ya Kongo iba yivugira, ndetse bamwe bakabihuza n'amatora, ko akenshi iyo umuyobozi ashaka amajwi avuga ko azatera u Rwanda. Benshi rero bakaba bakagaragaza ko abaturage aribo babirenganiramo, dore ko niyo babashoye mu myigaragambyo usanga abayobozi bo batigaragaza, ariko abaturage akaba aribo babirenganiramo, dore ko iyo bageze nko ku mipaka bagira n'ipfunwe byonyine kuba baragiye mu myigaragambyo kwamagana u Rwanda, kandi ari igihugu baturanye, ariho bahahira. Ugasanga rero umuturage niwe uri kubibabariramo. Ngarutse rero kuri biriya by'u Rwanda rwatangaje binyuze mu muvugizi wungirije Alemuku Arinda, nanone umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Rwivanga yaje gutangaza ko biteguye ibyo Kongo ivuga byose, ndetse batiteguye uyu munsi ngo nuko Kongo ibivuze. Yatangaje ko igihugu cy'u Rwanda gihora cyiteguye, ndetse isaha n'isaha mu gihe Kongo yaramuka igize ikikora ko bazabona isomo. Ibyo ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda wabitangaje. Reka rero zari update, reka dukomeze dukurikire uko bimeze, ariko isaha n'isaha nanone imirwano yasubukura, kandi Sake na Rubaya bimeze nkaho M23 ibikontorora nubwo itabirimo, kubera ko byamaze kugotwa n'uwo mutwe wa M23. Ubwo rero mukomeze mudukurikire, turakomeza natwe tubakurikiranira amakuru, turajya tubazanira update yuko ibintu biri kugenda. Iyi rero yari Das Connect TV, nge amazina yanjye ni Rex Uzike, nkuko bisanzwe naho mu biganiro byacu by'ubutaha. Ciao.